Ukhombala laba zitshe abantu ebahoga abantu abancenge ngoba bancenge emthangala ngoba thina sisendaweni esentabeni kunemthangala lama nelokhunjana namagoqo into enjalo nokuma ngendoda zindla ivele into ikhonkotha lezisho. Kwathi nje mhlawumbe emva ko5 minutes kwaqhubuka umlilo ebaleni sebeshisa imoto. Makushiswa le monto kwakhomba ukuthi igebengu igcwele umuzo sekubonakalisa ukuthi lamaphoyisa obade efakwa abezolungiselela ukuthi awaqine yonke mangabe khona imkhonto ekhona ukuze mabefika befike kahle sekushaya umoya bezowenza lento ababesebenza emva kwalo 2 days. Aphinda futhi kwavula ikheza lokushisa kwale monto. Sacela amaphoyisa sicela silandele lolu daba nakho singahleli kahle endaweni engani manje amaPakistan abe amakontini ukuthi sikwenzakalani ngoba phela mabezingelela amaphoyisa siyahlasela lamhla kufike kushisa imoto eJardini. Hayi amaphoyisa azange buye nalo ukuthi namanje sinike ukuthi ubani lo benza lento waphethe sekuyakhombisa lo muntu owade lethela amaphoyisa uye kwalolu gibo selizosibamba ensukwini embili elandelayo. Hayi lwadlula lolo daba ikhesi ivuyavula emaphoyiseni ikhona namanje kodwa akaze kuboshwe umuntu leso senzakalo salapha. Kuthe ngenyanga ke kaOctober 2023 sahle nje isitolo siphuzela nje mina umuntu obuyeshayelekela etshwaleni. Hayi siyaphuza nje ngeke ngakhona endaweni nomzala nje sathi sasila ko5 siphuza nje etafuleni lethu. Kwangena ifoni lantambama sekwawo 6 nje kuqala ubuye emehlweni kwakhona ofona uthi hayibo ucela abakhuzwayo evale lapha esitolo intshela uDlubheke lo omunye kwasibiya khona eduza sekhaya. Hayi isithuse lento uthi ngabe kwenzakala noma phela ekho umuntu esixhabeni nale ndaweni akukho nje lutho. Hayi nangempela sasuka ke sithatha imoto eyikhona lapha eminyango ayisihambe sishiye lapha sibashiya endaweni zabo. Hayi ngimtshele lo lokhunjana noma thina sibizwa amagama indoda akusele ukuthi ngekhaya ngoba ngazi kwenzakala lento ekhonjwa la nokuthi into emakuphi kodwa makuthiwa zivale manje kunesigameko esizokwenzeka lapha esisheshayo. Ngeke ukuthi ngekhaya ngoba usawubaza abantu balelipi. Ngahamba nalomuntu wemoto naye lo usibiye ulolo. Wafika ulolo ke station sakhe mase singaze esikoleni wathi uye ekhaya niyozela la ngeke kwazi ungangena ekhaya nayizolulaleleki. Wehla lapho kusibiya nebale ebaleni akazange eziphumelele ukwathi mayengena ebaleni sasuka isidumo. Wadutshula lapho usibiya wakuba khona ubale kwazi wangena endlini kwabula umkakhe kwabula nezingane zakhe embili. Nokulamana kwazi. Naye wabulawa. Uphunyulile nangadubule wabalekwa ngena endlini. Ngitsolisa nje kakhulu umbomvu ukuthinta isigameko ezinje noma sebeqala ukuphola enhlizweni akungakho ngoba ngiqonda ukuvusa amanxeba kubantu abalinyalelwa nezihlobo zakhe kodwa umlando walento engiza nayo ogcina ungifikisa kuleso sigameko uyabona. Kuthe makudlula lapho lathi liphela iviki yaphenduka futhi lenkulumo kwathiwa hayi uye lo Dlubheke obizela abantu ukuthi bezokubulalela izingane kodwa lo muntu kuthiwa esitolo angisuke naye siyalimala khona manje nangempela uphela 30 minutes la duma ezulu. Wena wangaye ekhaya Ngangaya ekhaya ngokusabela manje ukuthi hayi lento phela akazi labantu abamako kodwa kuthiwa nje kuvalwa esitolo siqhele mina nalosibiya uzuma uye ekhaya uzolani baleliphi ngoba kuthiwa kuvalwa esitolo bamako ubwakhona kwala esitolo ngoba kwakhona ukuphuma kwase kunzima usulindele noma yini vele kungenzakala noma yini nakule moto esikuyona manje. Yena wathi uyaye ekhaya kwakhe. Masifika station ngathi adlule nganginomqondo ukuthi asema cottage kunekenye othisho engijwaleni nanje sinokuyihlalela nama kwama weekend oba kwakuyi weekend. Wathi hayi xa ukuthonga uyehla nekhaya izolabala la. Baphuze wazi washaya uClicksini hayi wehla wavele leso sigameko kanjalo ke. Okuyilapho oqale khona ke inkinga ke esigodini sakithi ke kwanqula okugcine labo bantu kusuka kulabo bantu abalimala lapha leyo langa kulimala abantu aba11. Asebedlulile emhlabeni kulabo abantu aba11 uyedwa umzala kuphela engabalwanga kuye ukuthi ubulewe yimi bonke laba bantu kwakuhlangena amadoda endawo abathize kukhanda lento uthi yonke lento ayifuculele lapha kwakhuzwayo ushithi into ebonakala ukuthi into na umkhuba la ukhona wathiwa yonke lento ayisicilele lapha kwakhuzwayo. Wena walezo ngane ngangikhonjwa ebusweni kanje thiwa uwena Dlubheke obulele izingane izingane zakithi hayi ukuthi kwakuthiwa sisola ukuthi ngangikhonjwa komuntu ebusweni hlanhla le yanto amaphoyisa azoyisebenza lento ezibambe zonke lezi zigebengu ezibulale lezi zingane. Angivena ngomfana igama lami lapho kulezi zigebengu
ziboshiwe namanje oyedwa wabusegwetshiwe laba abanye basa attend bangaphakathi kodwa lezi gebe omunye umbuzo ezoba nawo abekho ababanjwe baba babi lo muntu owafona ngubani uyaziwa oya lo wafona esho ukuthi ibalekani lo uyaziwa uyisihlobo senu ya lo kuyena wafona ke nebala bona laba babekhanda lento bamlandela baze bamchitha asekho bamdubula sebemdubulele eNewcastle omunye ubalwa kibo laba ba11 abahambe kulesigamela lo yena efonile nakhona ngoba efona kwakade kunengxabano ephakathi kwami naye eqhamuka khona emsinga futhi ehlobana nawo lento eyenzeke eThembisa abantu basemsebe benginika ulayini uthi uye lo ngakithi ongithengisa kule genge ngakhona ngayibika lento kwaba kubo ngayibika ekhasi kagogo athi baba bengicela kwazi ungiyele lapha kwaSithole ungifonele abakhona ukuthi hayi bengicela ukuhlanganiswa nalo mnomzane uqala Sithole kuyena ugcine selimali ukuthi hayi nakho nginenkinga emsinga ngisakathe ngithi ngilandela abantu basemsinga lokukhombalena ukuthi ngifuna ukuzwa amahleli ukuthi sibangana waphela ngaze ngixabane nalomuntu masiphuza futhi sindawonye ayikho lenkinga kodwa manje ukulandelwe laba ngamafoni yilo bethe yilo batshela lento wakwenza impela lokhu baba wayithatha ifoni wamfonela uSithole ubaba wakhe omncane akazange uSithole azoyibika leyo nto ekhaya ukuthi kunombiko oqhamuka kuba kushobeni osho ukuthi kunenkulumo engimbikela yona ukuthi bengicela ukuhlanganiswa nalo uSithole ugcine sebe na umufi eNewcastle wahlala nawathula leyo nkulumo leyo yangilandela lenkulumo mangiphume enquthu ngithi ngeplazini hayi kube nefoni futhi engingenelayo yakhe lwasemsingi ngethi uyabona ke mngani wami kube ngifuna ukushaya ngabe usengiqedile njengamanje uqeda kungifonela uSithole uthi uphuma lapha enquthu yeplazini na phela ngiqeda ukungena eplazini ngabona lapho lento yangidimaza sengiyibikile kuphela amaviki ayikhulunyi yenyangeni manje ngathatha isinqumo sokuthi angicela amaphoyisa engilele lo muntu ayawangibambele namanje ngoba ngiyabona ngiyalimala la nangempela amaphoyisa ambambe ethi uyegoli lo muntu uyena olobe emkhombile lapha ukuthi uyena wenza lento silungisa lolu daba ke nase sihleli phansi ngithi Sithole kwangeke kufike ekuthenini ngibophe ngamaphoyisa ngoba ngangibona ukuthi ngiyafa uSithole masifike emhlalweni ngathola ukuthi umsula kulento akazilutho kusho khona abakhanda emva kwakhe ukuthi lento ayibukakala sengaduye lo kusho nawo omunye wayeshaya uma ubuka ukukhanda kwalento kodwa manje bafuna ukuthi kube nengxabano uqala phakathi kwami naye kuyima bezokwazi ukungena kahle ukuthi besebenzisa isibhamu mase contract phakathi kwethu ukuthi hayi yithi singezwela nebala mina ngayisebenza ngamaphoyisa lento ayama ke futhi sayihlalela phansi sathelela amanzi wakhokhela lokho kugeza umuzwa ukuthi wathathelwa kwabanjwa amaphoyisa washaya amaphoyisa silungisa lolu daba laba benza lento bazoyenza sisalungisa lolu daba ngoba esefona ukhuza umhlolo ethi Martha niyenza kanjani into ngisalungisa udaba nabantu bakhuzwayo nina niyodubula abantu lapha eSithole lento ayizukubuya nibophe mina okay ngelanga enikhuza etibalekani yebo ngesikhathi ekokhobisa le phone eqa abakhanda leyo nto ukuthi sizoduthula eSithole bangenisa ngendaba yakhe kodwa ilungiswayo futhi esiqediwe uvika lokho ke lento izobopha yena ngoba kuyobulawa labantu lapha eSithole wakhipha le phone kwafona sasuka ke eSithole nebala kusibiwa linyelelwa izingane zaphela yangilandela ke lento wasibiya ngikhonjwa bukhoma la sekuboshwe lezi igebengu ibanjwa ngawana sikhe sibanjwe sabhangqa nesimo angivethe nangomfanti igama lami lapha kodwa lapha endaweni ngikhandela istrategy sokuthiwa yimi engibulela ingane zakwasibiya baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha kodwa ebantwini ngimuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza kuhlaselwe ekhaya kubuyelwa amagemgame ubaba nje unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo mfowethu singeke sisho okuningi esizothi siyafisa ukwazi ukuthi seniyazi nje obani abathintekayo kulento empini yamatekisi yaseFaraday igama lakho liyaphinda lithinteke futhi lapho ngithi uSithole osanda kulimala igama lakho liyathinteka lapho futhi hayi ngoba kuningi abahlala bekwenza ngiyaqhabuka nje kokubili lokho akukho engikwaziyo ngala ngeFaraday nelokhu njalo kodwa kukhona osekuphinde kwaqhamuka okusha okuthinta iuline wasezoko kodwa lokho ngizocela ukuchaza sekugcineni ngoba lento izigaba ngegaba ngoba lamhlanje ngifisa ukuyikhuluma baningi abantu abathi kanti ngempela ngilinyazwa abantu bakithi endaweni ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona mawusadlula leso sigaba
Yeah. Sadlula leso sigameko leso ngiqela kwesesithathu. Yeah. Uthe mase kulokhu njile ngo 2025. ngithi inqondo. Ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma umuntu ebengizwana naye kuloda futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights. Angihlangana nalento ngibalela kuyona. Lileli iphoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufaka ngaphakathi. Ngithe yani leyo mali. Hayi lathi mfowethu mawumala unazo gcina sikuvalele ushuthi uyobhela usubhela ngaphakathi. Ithi angihlangene nodwa lento ngibophela yona. Lo muntu washona ngiseThekwini. Esitutshulelwe eGoli. Hayi bangibopha ngahlala 3 months onke ngaphakathi eBosberg. Kwafika inqwaba ke amaphoyisa asethembisa ke eza manje nalezi zintathu ngihlale ngibalelwa zona ngisese ekhaya ngaqali lenkinga ekhaya kubulala kade khanjiswa zona phambili afika namakhesi ngithi amakhesi ayimathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le ngathi ifoni ngakwazi ukuthi ngithathe ngafika ngishiya kwi reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e-reception ngacela ifoni ema security nanginika bekhona la ngayivula bathi ngifaka phethi ngayifaka ngathi ngicela lama date eninawo lo WhatsApp ama udelete into yahlala no 3 years nakulo WhatsApp noma nguvuselela kuphuma lutho niche konke lama date enibala kuwona lezi zinto engikhulunyelwa zona ukuthi yimi engenza lento lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlala ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa nampela ayangena athola ukuthi into elandelene lapha ukho nokukodwa nje ukuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola manje ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela esasikhuluma khona ngo WhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa mfowethu hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha ukho engabe sakubanga la noma futhi masibheka ngokuline esiwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayidonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawuse bakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalo la ngishona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bengiyeke lapha likho icalela ngithathela sethembisi ngokubambisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe lapha phansi hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje lezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlangene yangihlukumeza kakhulu kuthe ke ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabayibona ukuthi kwenzakala nakho lo kuthinteke intweni ezithinta indaba zako zonke ngithi akusho ukuthi sebeqala phansi ke labantu bakithi ngaqala wenze njalo ukuthi basemva kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthi hayi uwe olimazele ngidom futhi ngisekhaya negoli ngakhansela ngo2019 angisondeli kuleyo ndawo bengiza mangizo record kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi ke kuthi mangisasola lento ifuna uqalwa phansi khona ukuthi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela kangqulu wakhuzwa nge3 January kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazi wathi ucela ukukhuza abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento omunye wabantu abadala bebasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywa lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufakwa igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lingabi bikho ngayithula ke leyasifarathi hayi ngiyilandele endlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyayifica ikhomba futhi khona abantu bangithi abaselenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana na alright iyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobe osanda kulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini uplazini ubaba ufuyele khona mina inkomo zami isekhazo afika amaphoyisa ababulala beluzi ngenduku wamosha nje yonke into endlini akukho beluzi akukho lutho nje lapha kubale wonke umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinteka le ndabeni eRasithole kuthiwa ngihlala la banana belungu ngithi indaba engasithole kulo muntu ulimale ngisestimela eMoli eMpumalanga bengino 2 days ngifikile eMpumalanga kuleli lovukulelo hayi iqale lento ngiqala ukusuma manje ngiyifune manje ngoba police station seGoli uthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case kasithole mabe nganje eMpumalanga estimela eMoli eDebonets ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sahlwa na ngo8
la sahleli khona kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakala wenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mayefika lapha ekhaya ngekusale imoto ebaleni information ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandela amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento bakhuzwayo akumoshakale kunjalo ingozi elimala uJobe lo usemall bukhona ubufakazi bokuthi wawusempumalanga emall indawo wawukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela into angiyazi manje nje kwathi nagcina namabhenge ngigcina nezo mangivashe lo mbomza bami lapha nosibalo khona osibala abahlala khona hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibili bana izolo sasihleli khona kusaza futhi aphinde sabuyela lapha emall sayihlalela khona sasuke lokushini ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathi abayithinta ifoni amabe nje befike bevula amakhamera lapha edeponesi bofe bengibona ngoba ngibasendele ngangigqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi emall into lengayingena zu2 engizazi kuneshort ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha ngihlangana lento engilandelelwa yona manje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha ebuyafuthi ukuthi amaphoyisa afuna namhlanje ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni waSithole ngabantu abakhanda into beyibona ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungcole khona kuyobhica igama lami lakho ukubhica umndeni wakithi right amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa aseGoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayewazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlale ekhaya ngihlala nakhona eplazini yamase yosebenza nje inkoma belusa abahlala eplazini wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station eseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika eNquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazwe ebuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ungenelele wepolice station ngokuthi ngidibane naye khona ePetrobel angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelele ulayini ukuthi uyangibona mhlambe ngila eNquthu enze lezi zinto zakhe azenza kumina angimazi akhona ungena epolice station okay kodwa unaso isifiso sokuthi uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile talents uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke ngabhaliwe kwekunye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele kuwona uyilungise nawo eyamaphoyisa siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento uthe ubani umuntu owenza yonke lento ngeke ngikwazi ukumdalula la kodwa mase ngiqonde namaphoyisa ngiyawabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona kodwa ngoba kuhle lothi amaphoyisa ngifuna ukudibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile kodwa umuntu amfunayo athi kuthi ufihlwe yimi engimondla ngithi ngimondla ngalo ngoba ngino2 years zonke mina ngingasebenzi ngihlalele ekhaya ufihlwe yimi ngimfihla kulo yabo sizwa kahle right mawuthi amaphoyisa ase South Africa noma ungeke kube nasiqiniseko akhona osuxhumana nawo ukhulumisana nawo mfowethu siyazolana nawe kakhulu nathi siClean Governance sizozama ukulekelela ukuthi amaphoyisa ase South Africa sizwe ukuthi ungalekeleleka kanjani ukukwazi ukuthi udaba lakho luphatheke ngendlela kepha ke asikuthembise nakho uma ukuthi osolwa kukona kuyikona asinawo amandla ukuthi siphikisane nengalo yomthetho kepha ukuthi ukwazi ukuthi
ufike uphephile emaphoyiseni singakulekelela kulokho siphinde sithembe ukuthi mfowethu uzokwazi